Anyang laki din! Kasangsangpot mo pa'y lang ang nagapu dya bangkag mo. Ngam nakarubwat ka manan paeng. Mapanak iji barbershop di baklama ng Gina. Ha? Mapanak man agpapukis. Mapangko ko masalungkaran ni Inday Inton malamkay. Sino nga inday ti ibagbagam? Ni manang, asino pa'y kumangay? Kaya kapintasan nga Inday dito'y lugar tayo Anya? Ay namanang, nagpintas ni Inday. Magusto alaunay ti kinapintas na. Ay na, una yan. No iso siguro ti maasawa manang siya kaun ti kararagsakan na paraswan dito'y lubaw. Oh. Nagadumanan nga imbagam. Inkakit din agpapukis numapan ka. Anya lakit din. Itaman pa yan, nakalagip ka nga dito yung barbershop ko, si Kapaeng. Pukisan naman kay di maray. Marikag dyan. Ha? Anya ko matinagkum ko Marianta, assuming. Si kakidim. Agkumaritan to Numadan kami to kin ni Inday iti anak niya. What? Baka pakigtot ka man. Apay, agayan ayat kayo na tigayam ko. Ay, sampay makidiya. Ar magpailang. Opo, arman palagayam. Ngam kumari kun kunam kanya kon. Nya lakit din. Malaki iday. Pukisan na kaon. Tapno malpasay. Tinagdikaws. Kalpasan na. Inaksarong ni Inday. Kasla sure, ti awanan bain. Sigurado lang nga magusto na ka ni Inday. Na, guwapo May. Isong awan ti rason na saan na ka magustuhan ni Inday kung naktumay. Nyalaki di mo tinayaro hirja. Naimbag nga oras mo, Inday. Ha? Relax, siya day tao. Ni Paeng akagwapwan nito lugar tayaw. Anya? Kumusta ka mo tangay? Iti kinabayag mo iya Manila. Ad-adda mapinmintas ka. Sika talaga. Amok nga wampay kayan mau, Inday. Iso mabalin siguro ti agaplay. Anya? Da magkiditimag ko, bayoditak no, bilang kasapulan. Agay hata talaga king kainday, sipod pa'y. Ay. Unay man, saan ka kumama asin na. Ay, iti sangwanak. Sige, hakidim. Unay mo dati. Sika talaga. Ala, Inday. No, saan nakpa amaklon naging gayta? Aguraya kaging gat kanaw. Laki di iti uday. Kaya aklonin nakto Sapay lang ko mainday. My love. May sakamat? Itakala ang asumarungkar dito'y balay ngam kumanatawa ka kit den? Siyempre, maragsakan akmat para kin ka. Ha? Maragsakan? Iti anyaga po. Oy, akala mo hindi ko alam, ha? Agar-aramat gaya ni Paengkan ka? Wen? Pudno dayta? Ngam, jak kayat ni Paing? Ha? Tapay. Basta, jak kayat day jay alalaki. Umay agaram nga awan service na. What? Magmag na nga umay dito'y balay. Saan akas kinitakyong at da motor na? Kayat mo asawan. Ni Takyo, ti kayat mo, kaputada motor na. Siyempre alangan mo't. Ni Takyo ti kayat ko amang itulod kanyak no kas jay amapanak agtrabaho. Kan, mangsukon kanyak. Anya? No may papaniti kinataar. Nataarmat ni Paing. Isu na lang, tawan motor na. Isu nga uray ag subli-subli dito'y balay. Pulos asaan ko nga aklunan ko naktumat. Anya lakit din. Si kamot gayam takyaw. Papanam nga ikatrumabiain. Mapanak man dita ayan da Inday nana. Ha? Sarong karak man.
Bareng adda dita balayda? Kayat mo asawaan, agar-aram ka kini Inday. Ay kat siyempre Anya, Bareng man aklunan nak ni Inday. Nabayagan nga gusto akan ko ana. Ngam, nagbayag tumot ngamin ijay Manila. kahit sapay la kumaa, ngamnay, dua kayon samot nga agar-aram kan kuana. Ha? Sino nga iti may sanana? Ni Paeng, tikabsat ni Gina. Anya? Aha! Imposible mo't akayatin na ni Paeng. Kat numagmag na amapan mang sarungkar kan ko na. Ha? Ni Paeng kat magmag na. Idinto ta siya kat adda motor ko. Iso nga amok asyak ti kayat ni Inday. Anya lakit day. Saan ka nung matasikati kayat ni Inday, Paeng? Ha? Sino mo tinagkuna iti dayta? Manang Gina? Ado ti mangibagbaga saan ka no asikati kayat na. Anya? Numapan mo ka nung amin sa rungkaran kat magmagna ka laeng. Idinto ta ni Takyo kat adda motor na. Iso nga iso ti kayat na. Ha? Iso agumatang kamutan ni tilugan mo. Anya? Amok adakkel ti ornong mo iji bangko. Mano adaras mo ton at tsamba ka iti mula makamatis ka. Imposible asaan ka makagatang itilugan mo. Ay kung makagatang amanang. Anya laki din. Uray man no dualukan. Apay kapaw. Anya laki din. Anya? Aguray pa'y manang Gina. Gumatangak to ka day. Saan pa nga ita? Ay na, makapakigtot kamot Paeng. Ninanamay. Rumabiin ngam nakasakay kaki din itinwang mo. Papanamaya, Inaman sa rungkaran ni Inday nanang. anya, mapan ka sumarungkar iti balasang ngamnuang ti service mo. Ay kawin na. Nunitaki ka motor ti service na numapan na sa rungkaran ni Inday. Ay kanuang maakanyak. Nabnabsong na yan. Anya laki din. Ay na, naidumduma kamot Paeng. Ay siyempre maanana. Malain na kung nanang. Barang ada ni Inday di balaydang. Hey! Hey! Imaya man na Inday. Anya? Sapay ko mata, saan ka amaw mo makanyak, Inday? Ay, kwa. Nagnagna ka di nga may dito'y balay? Ha? Ay, kwa? Saan? Ada service ko Imparking ko pala ang ditarbayan niya. Anya? Kayat mo asawan. Nakagatang kamatan iti motor mo? Motor nga. Saan ang motor? Tanawa mga min di tatawa. Tamakitam timparking ko ako na. Anya? Ay, salbag kakit di! Kung naglakit din no anya timparking mo ako nam, nuang matgayam? Kiso, may. Barang siyak ti aklonam, Inday. Nga uray, nuwang lang. Di service ko nga may agaram king ka. Saan nakaskin ni Takyo? Nakamiyaw ko naman. Yamaka. Anya? Isa pangasim ta siyak ko mataklonam. Pangasim Ay, napanagaram. Nuwang ti service na. Juan, Ayaw na yan. Naidumduma mo ti service ni Paeng ang mapanagaram kin ka. No ni Takyo, ket nakamiyo, nakasakay mo tinuwang ni Paeng, anya lakit din. kunaklakit din no anyat ibagbaga na nga imparking na iti arubayan me. Kunak no motor, wanulugan. Ngam saan mo, tanagdakkel anwang. Ay, una yan. Iti kaano man, awan lugar na iti pusok dayja apaeng. Anya?
Aklunak man kit din ni Takyo. Tapno sardengan nak day jay apaing. Tapno sumardeng nga umay ija balay. Ay, si kakit di matinday. Masuro na ka talaga ken Kuana. Diyak kayat ti way of courtship na. No way! Ala, aklunan kan Takyo. Ha? Kaya't mo asawan? Agayan ayatan? Wan, isama ni pud ita. Itulod kan sukunan nak iti trabaho. Wow! Ha! Nakaragrag sa akak iti day nga imbagam inday. Hay! Kamaudyanan na kat sinong bata nakmadlaangan. Iso pa nga asim Pangaasim, ta saan nak kumapaspasakitan. Ay, ikarik day takan ka inday, my loves. Yaw! Manipod inton bigat. Itulod nak iti trabaho, Kan, sukunan nakmat no iti malam. Maawatam? Ay, awan parikot iti day ta inday. Your wish is my command. Anya lakit din. Kat no iti malam amay tulod na kon ijabalay, agkapita pa'y sakbay nga gawid ka. Ha? Iti kasta, no maira na nga umay ni Paeng, makita na nga da ka, kat sardangan nakmatan. Ay, okay Agtung palak iti amin nga impagam, inday my loves. Gumatangak man iti 5 a case a red horse nana. Naa! Nagadaon! Ne, tadi kay kat agyaman taado ti gatangak. Mas daaw kayo pa'y lang gumatangak iti 5 a case? Anya? Inaklunak nga minin ni Inday. Iso nga agselebrarak mutin Uminom kami kadagiti barkadak. Kasta gayam. Ay kat nasaya at no kasta. Nakapili mutlaangan ni Inday kada kayo kin ni Paeng. Anya ngay mati binatbat ni Paeng kanyak. Nakamiyo ak amapan mang sarungkar kini Inday. Idinto tanuwang ti service na. Ahaw! Ha? Di pa'y makagatang iti motor na. Ay ngam sa bagay. Husto laang, ta saan ang makagatang. Taamangan no isukit di tipilyan ni Inday. Anya? Ala, yagyon ti red horse agad gatangag. Tarugyan men ti uminom, nana. Ay, awan mon Paeng. Nay, awan kong ibagbagam mo, manang kina. Awan mon dagayan ayat mo't gaya mon da inday kan Takyo. Anya? Ay. Di na man angawon na kasta manang kina, Ni, kat ibagbagak lang arudan ti pudnaw. Sino mo tinakamam ngay ba? Apaw, amo matan diti lugar tayo, kat adala payag ti daga. No anya ti madamag ije bangir apurok, maamuan adagos, anya lakit di. Ay, makapasinay mo tinday tangin padamag mo manang kina. Anya ngay nga rod, kat awan motor mo. Ni Takyo kano, kat nakamiyo. Sika kano, kat nuwang ti service mo, ngay parparking mo, iti arubayan da. Anya? Ala, saan aday tati makagapong agliday ka, kasta? Ado ti babalasang dita, mabalin mo nga arman. Saan laang ani Inday? Kaya mada kayo ni Takyo, Inday. Katuan, apay ka di? Ay, una yan. Talaga ba't na mas pinilim na sino ti adda motor na Katuan alangan matamas pilyak ni Paeng. Anuang timapan na ipar-parking iti arubayan mi. Anya lakit din. Anya? Sigurado maamuan ni Paeng nga gayan ayat kamin ka ni Takyo. Iso asaanan apulos nga imimay ijabalay. Kasta ka di. Ay, piman mat ni Paeng. Anya apiman ngay bagbagamat. Saan apiman dayjay? Syakto ati piman no bilang taiso ti pilyag. Anya?
Seryoso ka iti bagbagan Paeng? Sana nga gang angaw man ng Gina. Gumata ka talaga iti Hilux alugang kaw, kulay blaw. Apo, nagganasan nga no kasta. Addan to man pakilugluganak ang aron. Ay kawan naman ang. No saan nakto aparitan ni Jinky, ah? Ha? Nakaamom manan iti day tamanan. Ay na, nalipatan man ng tiimbagak indikan ka. Adito'y ayan tayo, kat adala payag ti daga. Isuan na bibit pa yung kimat ti panagwaras ti chismis. Ha? Isuan na amo kakaayan ayat mo gaya man ni Jinky nga anak ni Tata Kistong, ijay ile. Ay wine. Puno day taman ng Gina. Ipasyar ko to ni Jinky dito balay. No dawaya na. Ang asanda? Sana all naka-Hilux Paeng. Ha? Sana all nakagadangan itilugan na. Sa kwalugan day tam binulog ko laeng oh. Kundi humble ka man ako na ako. Anya? Ay, sayang. No sika kumati inaklon na niya nga inday, at ako man nasaya at hatid sundo na ita. Anya ka din day tangay bagbagam Rogera. Adalang araw rin ita aking adda motor na. Sana kanong arod akayat, gaputanwang ti saksakayak, ama panagaram king kwana. Iso kano ti para parking ko itarubayan da, nagartidyo. Sana kla pabor iti na di alalaki, no? Aday mas lamang kang iso. Nag-asat mo iso man ti babaeng ayatem. Tamalaksid iti kinagagad, kan kinataer mo, at dapayan pundar mo. Una yun ti kastoy. Rabiin, kan makatudtodo pa eh. Ngam adda pay laang dito'y igit ti kalsada. Ay, Anyamatan, dito'y pay laang matawan babbalay, tinakaplatan ti dalig ti motor mo. Wen nga rod. Angam, sana bali. Aguray ta iti mabalinta pagkidawan iti tulong. Aw, ta kayo magkayam, inday kentakyaw. Paeng? Ay, oo, Pards. Na-flat matan ti dalig ti motor ko. Ayaw na yan. Naira na, mo dito yawan ti babalay. Mala, ilugan tayo na itang motor mau. Tayo itulog kayo pangaging gadya balayaw. Hanang anong na ito, Hilux. Aagyaman na, iti panangitulod mo kanyak aging ga dito'y balay mi, Paeng. Awan ang yaman na, inday. Ay na, kinapudno na, mababainak ka. At dagaya man Hilux mo. Kaasi na kin, nakagata, mutin na. Adamo ornong ka, iti nabayag ka pa nagmulak iti kamatays. Isa ti ingatan ko ba? Tamno adamam mo iti iparking ko, yarubayan da jingkay. Sino a Jinky ti bagbagam? Kaya ni Jinky Ti kaayan ayat ka, ng anak ni Tata Kistong. Anya? Tapno saan ano, ang timapang ko'y para parking, yarubayan da. Nakababay mo Kun na mga nuy suntuki din, ti saan napangayat ang kanyak. Hilux kulay blaw. Kwa, mga no adda pa'y namnamata, Paeng. I-break ko ni Takyo para kan ka. Anya! Namnam! Unay ka mo. Tingat! Sigurado no awan Hilux ko inday. Patsyo mo no kaya na. Sa mga ibagatikas tayo tantad da Hilux kaun. Anya laki di. Nangalaman di tipuskol ti rupa man ang ibagay ti kastakin ko na inday. Kwa? Nga po lang amin tadamiyo ang motor ni Takyo. Ison tinaklon mo. Makapasan na ay. Naamukla ko maakabaalan gayam ni Paeng ti gumatang iti Hilux. Isula ko man ti inaklon ko idi. Anya? Ayunay kan inday aya. At dan kaayan ayat ni Paeng. Iso ang sartingamon.
Saan mo nga tuloy na panggip mo amang sulisog ken kwana? Tapno lang ang subli ti panagayat na ken ka. Ha? Ay, nakababay naman ti kasta ko naktumay. Kat, awan mo ti Madina. Panungay kayat nakpay. In your dreams, no ti Hilux na lang ti habol mo. Ti Hilux na latan, ti pakiasawaan. Saan ka dati akin kukwa, salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ne, umadanin ti founding anniversary ti pagadalan nyo, precious anak ko. Wan nga rod, nanang. Wan gayam, ag intermission number ka. Kunam di na minsan ngal daw. Wan, nanang. Isumat nga min timbaga ni Ma'am Ellen. Agkanta kano no founding anniversary. Katuan anya ngay ti kantaam no bilang anak ko. Hero. Original by Mariah Carey, nanang. Ha? Sigurado ka? Akabaalam akan taon day jay? Nako, basic, nanang. Ken maysa, kinantak day jay ija barangay hall, idi barangay fiesta. Saan ka di? Sa bagay matkit di Kat ala praktisam lata na imbag tapno makantam iti husto no ag intermission ka. Wan, nanang. Agpraktisak ana imbag. Nasaya at no kasta anak ko. Agpraktis ka na imbag, taigatangan ka iti baro a sandal ken dress nga usaram nga agkanta. Talaga? Wen anak ko, isuasay saya atem ti agkanta. Anya kay madayta imot mo, anak ka eco bag, mare. Ha? Ay kwa, sandal ken dress daytoy mare. Sandal ken dress? Apay, mga anak ka iti bunyag. Si kakit di mo't, saan mo't mare? Usaron ni Precious daytoy nga agkanta ija school da no founding anniversary. Ay, hun kaya man niya. Talaga mo't a proud parent ka, kumare. Ay katuan amare, suportibak at talaga iti anak ko. Nang runa iti panagkankanta na. So, ang bilibak iti kinasupportive mo, iti anak mo, mare. Saan nga min nga amin anaganak, kat kastada iti anak da. Ha? Anda nga min nagiti daduma iti apabaya, anaganak. Makaamu ti anak da. Sa anak kakastaan niya. Mapantantukit DJ school da no Monday, mare. Ilibre ka iti foods. Intabuyahan ti panagkanta ni Precious. Hero ka no, by Mariah Carey ka no, ti kantaan na. Wow! Dayta ka man, mare. Oh, wena, umayak mo, umay. Dakasanak to dito balay, ta oras sa anak ka mang lukat, iti salon ko itong Lunes. Ang mga noowan papanam no Monday, mare. Apay mare, ada ka di iyawis mo kanya. Mapantay yung school. Ag intermission number ka no ni Precious. Ti anak ni Mari Aiza. Ha? Oho, no kayat iyo ti mapan kayo laeng. Ha? Kunamlano asino at talentado ti anak ni Mari Aiza. Kasta una panangipanpanakkel na iti anak na. Si kakit diwat Mari. Siyempre, proud mat ay anak na. Oho, ado ti mas nalalaing agkantangem iti anak na. Aniya? Kadaag sao nga min ti tattaw ket talentado kano ti anak ni Aiza. Akas ta unay met aragsak na. Mamati met ti loko. Mare. Da kaya ti mapanagbuya, mare. Da kayo latan. Sigurado ang madadaalaang timod ko ijay. Nay,
Apay nagawid ka pala ang sikapan niyang. Ha? Di ka pala inawit dagiti kawis mo, taragyan ka ni Jisugalan. Pangaasim man, Baldo. Saan ka asumanao? Aywan. Rabiin. Kamapay nga awan pa'y ni Janjan. Diyaga mo, no apay nga awan pa iti anak ta. Sigurado nga addamanan na pananda ka dagiti kabarkada na. Anya? Imbes nga sikaswum kumamat dagiti maasikaso diti balay. Saan mat? Tagmalmalam ka nga da Jisugalan. Tong its, kas kada bingo titugtugawam. Anya lakit din panyang. Sumanao. Sagad naglaing kang agdilaw iti anak ti Sabali. Kanayon mo adilawan ti anak ni Aisa. Ngam ti anak mo, saan mo mat nga ron ang masikaso? Kan saan mo pa'y amay suro? Oh, apay nga itakalaang sika Janjan. Rabiin. Adala na pananmi na nang, kadwak na iti kabarkada. Anya? Amangan no saan ka manan asimrek ije pagadalan. Simre kakmat na, anya lakit din. Inton kwan, addan to manan yawag da basol mo, makitam. Ay na, panyang. Awan tinasaya ta pagbalbaliwan ti anak mo, nupasigla nga unget tar aramidem. Anya? Manumot tinadaras nga impayab na kay pagadalan, gapu iti ang duduma ang case ni Janjan. Iti kasta kumaan na pasamak, kanayon mo kumamay na mapan kumustaan ti records na. Ha? Imbes kumakasta ti aramidem, saan mo ta busy kay ti kasusugal mo. Isong awan pabasulem, no apay nga ado ti mangibaga at tarantado ti anak mo. Apay akas tamo ti bagbaga day di apanyang mare. Ay, mo ni panyang mare. Sipot pa'y kat karurod na dagiti ma-appreciate ng ubing. Ha? No mabalin nga min, ti anak na lakuma, ti appresyarin ti tatao. Anya? Wan mat, ngam awan. Anya ngay kumata-appresyarin ti tatao, iti anak na, kat awan mat. Mare, saan kumot ang mapanbagbagaan dagiti tattao tapno appresyaran da ti anak ko? No di kat isudang mati ko sa amang ibagbaga at talentado ni Precious nga anak ko. Katalentado mo ta talaga ni Precious. Nalay nga kanta. Agsala pa, ikan nalay nga academics. Iso ka na yung ti pambato ti school na the contested activities. Day tamo ti pagyamyamanak unay mare. Ngam apay day di apanyang. Takas taunay asakit tinakam na. Nukas day nga ibagbagada at talentado ka no ti anak ko. Ay na, palaray dyan, mare. No talentado ti anak mo, tarantado mo't ngamin ti anak na. Ha! Anya laki din! Ay na, nagadong mo tanti nag-post iti Facebook iti video man nagkanta anak ko. Wan nga rod nanang, adapay nakitak a 100k views a nagpost lang idi rabii. Ado at talaga ti maayatan ken narayaw iti panagkantam anak ko. Nanang, ti video nga impost ni Auntie Abby, nag-comment mat ni Auntie Panyang iti nagalas. Ha? Apay, adda ayat in comment na anak ko. Kat no nagdadakkel pa'y a letra, ti panangi comment na ako nana, feeling talentado nga anak ti kaaruba, agasam man dayta. Aniya? Ay una yun apanyang aya. Anya nga tayo ti parikot na. Amang ano kayat namat nga agbalin at talentado ti anak na. Adamot siguro ti talent ni Janjan nga anak na. Isu na laeng, tasan ang matulungan ni Panyang amang discover. Gaputa ka namin mo't abisi iti panagsugsugal na. Una yun. Manon adaras anak aswan ni Janjan ija school iti bullying. Gapu iti kinatarantado na. Tasaan kat nga rod ama isuro ti inana. Isu nga imbes ko nga agbalin at talentado ti anak na. Saan? Tatarantado mo't nga rod. Anya lakit din?
Si kamat mare. Apa yakas di tinapan mo income comment kadag iti video sa impos ita tao akanta ni Precious. Ah, taapay mare. Adda parikot mo? Sigagit di mat. No saan ka amayatan iti pa nagkankanta ti anak ni Aisa. Aguli magkakumalatan. Anya? Sana kasta nga agkong-comment kay ti sana nasaya. Isu nga ron ti kayat ko nga i-comment. Apay nga men. Di ka di makadlaw. Nga iti mano aribo ang mga pa-appreciate iti kanta ni Precious kat may samlang a basher na. Ha? Apal mo lang amin dayta, mare. Talintado amin ta anak ni Aisa. Naglay nga kanta. Ngam ti anak mo, kanayon mat nga at the case na iti bullying kapo iti kinatarantado na. Mare! No sika ko mga inana, kat sika ti mang bagbagakan mga isurukan kwan iti nasayaat, parang dingken na ka. Ngam, saan man? Tabi sika ngamin iti sugal. Kas kadaan niya dita. Iso ano makitam ti anak ti daddo mga apresyaren ti tao. Agsakit pa iti nakam mo. Salbang kakigdi. Nagsapaan pa lang. Alas 7 pa lang ngam nakarubot ka na mapanmanin agsugal. Ang nalakit dinayapan niyang. Apay aya. Anya ti parikot mo? Di ka pa yan makaasikaso dito balay. Una yan, ti kasta nga aramid mo. Anya? Ti panagadal ni Janjan, di ka pa kumustaan. Uray saan kan amapan iji sugalan ita, tamapan ka iji pagadalan. Tapay ijay lakay. Ada nga minimawag kanya kiti rabi eh. Papaayabanda tinaganak ni Janjan. Ada ka naman dinanog na classmate na. Ay na. Ti awanan bain nga ubing. Nalabasan apa nang ibabain na itinaganak na. Kanayon lata nakasta. Kahit, anyangay nga raon. Umunay ti amin. Sika nga ina ti akin basol no maminsan. Di ka pa may suro ti anak mo. Bisi ka una iti panagsugsugal mo. Isa kas taunay mo ti kinatarantado ti kakaisuna nga anak mo. Ang lakit din. No adda basol ko, adamot basol ti maestra ni Janjan. Anya, tapay manan nga adda basol ti mistrana. Wana, ta saan na asuruan nga husto dagiti estudyantina? Anya lakit din. Anya nga minun tinagan ti teacher mo, anak ko? Ha? Apay na nang? Ha! Siyak man ti mapan makisarita ken kwa na inton bigat. Ha? Adamat lang basol na, no apay akanayon amay pan ka iti guidance counselor. Saan siguro nga gisursuro iti nasaya at iso akasta? Nagawa na talaga abail mo si Kapanyang. Anya? Isarsarak mo lang na itabagim iti pakaibabainam. Sikat ipabasulan na iti kasta nga aramid na iti anak mo. Iti kinatarantado na. Saan mo pabasulan ti mistrana no di mo kaya ti may babain? Pangaasim man, Baldo. Saan ka makibibiyang iti plan-plan wak nga aramidan? Maawatam? Ala, aramidam no nyaman da ita. Nakitaak man no asino ti may babain. Anya lakit din. Ay, napunwanak mo to ni Tiday Japan yang mare. Suguda, medyo balay dating kakitumpain Ha? Oray siya ka makabasbasa ka dagiti comment na iti videos tanak mo kat marurudak matkat. Awan mo ti basol ti anak ko kankwana. Ngam no apay akas ti reaction na iti amin a videos ni Precious. Mapan na pa ibagbaga up feeling talentado ka no ti anak ko. Ay. No siyak ti si kamare. Para manaklay jay, ha? Marwan no baybay amday jay. Addan tumare. Amin a panagan-anos kat adda pagpatinggaan na.
na mare, isardeng mo, ti pa nagkumkoment mo iti videos ta anak ni Aisa. Ne, apay apasardengan na, kat isong araw ti kayat ko nga i-comment. Anya? Kan maysa, pudnumot a feeling talintado ti anak na. Kunamla no sino akalalaingan nga kanta. In short, apal mo lang day tamare. Timangken nga apal. Anya? Naapal ka lang. Kaputa talintado ti anak na. Idinto ta ti anak mo kakaisuna. Tarantado ba? Kabaliktad. Anya ka di day ta nga ibagbagam si kabakla. Pudno ti pagpaka kanya. Tarantado ti anak mo. Pasigla pa kay babay ng tisang sangpet na ibalayo. Ngam ti anak ni Aisa. Wow! Appreciation ti ado at at tao. Anya, nabainan kalagat nga ron, itimbagakin ka rin bakla. Pudno, timbaganakin ka. Apal mula ang dayta iti anak ni Aisa. Iso akanayon mo nga ibaga a feeling talentado ti anak na, gaputa ti anak ta ket tarantado mo. Anya? Tarantado, kaputa pulo sa di mo maisuro iti nasaya at asursuro. Negatusto ko mamatan nagadumang nga imbaga mo. Makumikom ka ngamin una iti sugal. Isa pulos nga 1 oras mo iti anak mo. Anya? Apay, saan ka kadi amabain at unggal mapan ka iti pagadalan ket gapulang iti kinatarantado ti anak mo? Kanayon nga dakes na iti bullying. Nakababain day ta. Tinaganak ti umuna a panunutan ti tattao. Ala, huston! Naglaing ka nga umapan iti anak ti daduma. Iso at ti anak mo, isurumbot ko ma. Kunaklakit din no asino ti masabat ko. Si kamot gaya maripanyang. Ha? Siguro nagapu ka di eskwela niya. Nadamag ko ngamin nga ada ka no ti baro a case ti bullying di pagadalan. Kat ti anak mo ka no, ti numero 1 a pangulo. Mare. Apay, saan ka kadi ambain iti kasta? Popular mo ti anak mo, gapu iti kinatarantado na. Ay, day tangarod, Mare. Imbes ngamin at tutukam ti anak mo, ngam saan mat, gapu tabisi ka una iti kasusugal mo. Anya lakit din. Dilawom ti anak ko, ibagampay a feeling talentado. Kat ti anak mo ngay kumamat, tarantado. Gapo iti kina-irresponsable tinaganak kasta ka di? Saan kumamot akasta, Mare? Kami ti oras kan atensyon ti anak mo. Isurom iti nasayaat, barang iti daytang aramidam, kat madiskubre na mo ti talent na. Tapno iti kinatarantado na, kat masukatan mo iti talentado. Tapno saan lang nga dayta umapapal iti padam at tautir aramidam? Nalakit din. Ikariklakay, manipod ita. Starda nga, kunti mapanagsugal. Ha? Tutukak ti anak ta. Barang may surok pa'y iti husto ti amin nga aramiden na. Anya? Husto ni Aisa iti imbaga na kanyak lakay. Tapno sa anak nga umapapal iti anak na talintado, surwak mo ti anak ta. Tapno saan lang a famous gapo iti kinatarantado na. Nasaya at napanunot mo na itapanyang. No idi pa'y kumakat inaramid mo na itan, nasaya at kuma. Ay, ikariklakay. Ipamaysa akong ti oras ko iti anak ta. Mabaabain ako nga karasuble iti pagadalan. Gapulaang iti agduduma abasol ti anak ta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Ngamsak pa'y napapagayam, kablaawan tayo mampay tinaragsak a panagdengdengag da dita Chulipa Furniture Shop, da pagayam Jujo, Andong, Ruben, kantay busda ani Jerry Chulipa. Dita na ilay ti Alfonso Cavite. Kumusta kayo amin dita, papagayam? Kahit agyamang kamay, ti kanayon na parang tartarabayaw, iti drama tayaw, nga anyalaki day. Anyalaki day! Apo, nagmayat na talaga ti ag Facebook, no kastoy nga ano ti aglalay, kan ag comment iti post. Ganyan ti kasta lang manang. Nagalas, nakaalas. Anya nagalas? Anya kumati na alas iti itsura? Hay, nakasikawil ka nakatugaw. Sakit, nakashorts iti nakakitkiting. Kan sando. Makitkita kit lang arutin dito nagngisit na baruko mo nita. Dinakman kun kontraan si Kadan? Ikanakman iti oras ko iti bagig. Bay anak tapno agrelax sakmat. Kit no nakarelax ka kanayon. Dito lag sil-sil pong tararamitan. Ag selfie, ag post, ag katawa. Kasla kayo nagbalay ti daytang aramidan nyo. Ay nadan, daytoy laeng tiliw-liwak. Iso abay-bay anak ka din. Ay na, gapo iti kasi silpon nyo. Mabaybayan nyo, nagit anak yaw. Sa balimat ni manang mo Dan. Nalaeng agpurma. Anya na lang agpurma. Ano di na imbagbagay dagiti ibagbado na. Ha? Ay, Ay, masiguraan ang kardamang kitkita kang kwa na. Asawa amang kit eh, Tata Ignacio. anya? Ipaasawam kit din kanyak di kabsat mo, akas na adako kwasit na. Sa nabali at akas lalaeng may. Ano saklangan tag may sa, ti asawaag ni Gerlay. Asawa ang kitin tata. Barang tuminaw no at asawa na. Talaga kas jayon ti ugalin na radya kabsat mo. Kita amat Talon ti anak na, awan may, saan latamo ta nagpanunaw? Ay, naku na mo, Tata Ignacio. Mangibabay nga rin takabsat. Kita mo na ti babae rita. Napintasan niya. Ay na, puldo ay ha. Di ka mamati adagos ka dagiti makitkitam iti social media. Sigurado ka ay akas tatipod no nga itsura na dayta babae? Sigurado Rita. Napudaw, napintas. May bagay ken kwa na dagiti aritos na. Among puldo, advance itan ti technology. Ada ka dita a photo editor, beauty cam, camera 360 kan anyala dita. Ang mga no filter laang dayta. San man? Talaga nakayawan na kiti kinapintas dahil ti babae. Ag friend request man kit day. Adda kan kadaytan, adi kalapdan. Di na kadikontraan Rita. Ang mga no daytoyan ti kaparagpagkaw. Oho, apay nakasagana kaya ang mga asawa no bilang. Super ready Ado ti tarakan ko adingwan. Adanuang, baka, kalding. Adapay baboy kan manukkaw. Ni, katnutarakan ni Uncle Dagita. Anya? Tarakan ko na Rita. Mas dawa kamin kan ka ta sana sakti inayat mo. Nakasagana ko mati pangkalon ko kan ka. Ay, dadaol san ti ulong puldo. Agawid ka man langan tanay, di mo amot itang abang. Ay na, mano nga oras yung manang ni Jeponte akasa manang. Dahil talang nagsilsilfit inaramid siya.
Kasla dakurkurang yung mga arakop iti punti kayo. Di ka man kumontra, Dan. Kano na ganun tinag-like ka nag-comment iti picture ko. Kaya't naasawan, adu ti mga pressure iti kinapintas ko. Ay na, no sakti si kamanang, mabainak ang mga ibagay ti dayta. Anya? Kitaan yung mo dayta bagiyo ah. Naksat iti darang ti inay, day takudil yaw, ngam napudaw kayo iti pitso. Adaw nagiti pimples yaw, ngam no iti ladawan yaw. Pa, flawless, taruba yaw. Ay na, mga ibabain. Lukluk-wan nyo lang nagiti friends yun iti Facebook. Kumontra ka man ako nakon, Dan. Baybay anak ka de. Ay naman ang, no di yung papintas yung tiladawan nyo. Kasano numapuko kayo? Mairupaan da kayo nga raw, dagiti mang birok ka na kayo. Sasawamot dita. Apay nga min ang mapukawak ngay. Ay, ang kayo kiti pa ka rin nagiti anak yung mana. Sana dito cellphone, ti dumugan nyo dita. Ni, apayon manong. Kasla kayo agsansanuong dita. Mabwisit ak nga ron iti dati abiyag. Ni, apayon manong. Jay inad-friend ko iti Facebook. Di na mo't i-accept ti friend request ko. Ay na, tila pagsusyudutan yumat manong. Plano nga ron nga ramay. Ang kasanaw, kat di na mo't i-accept ti friend request ko. Kasano ko mga armam, kat di mo matnaam mo iti personal? Katagam mo kamin to ah. Buwisit ka iti kastoy. Inton ko, inlakok amin na tarakan ka. Anya? Idadda na ngayat kanyak. Awan na pulos ti tarakan ko, apangkalon ka. Katita, no kaano nga adu ti saganak. Awan mo't mayat kanyak. May samot kami na di arita, tadinak kayat. No sakti kinayat na, di saan laang di restaurant tinagkasaran may. O, kanya nga ita. Ay na manong, adon tinaibagam. Baybay amon ni Manang Rita. Gapot na naragsak iti sidong ti asawa na. Kitaik man ti babae nga ibagbagam. Dati man nay, nagpintas. Napudaw, saan ka nay? Daytoy? Unay kan manong? Unay ang tikabsat ko aya. Makapailag ka talaga. Ne, apayon Irma. Ay na, jak mapagsusurot nga ro dagiti bagbagana. Makaas-asawa nga taa. Anya lakit din aya. Pagkunaamag. Kasano, nasakit unay tinakam na. Gaputa saan nga inaccept jay babae ang nakita na iti Facebook, iti friend request na. Amangan mo't no iti impakita na kanyak. Taplano na kanong arman. Iso siguro Jay chabi a babae, a puro filter, amin na post na. Wan, iso. Na-inlove itiladawan day dya a babae. Inbagak lang aruda na sana basta-basta arman ti di na unay am-am mo. Ngabkaslawan mo't dengdenggan na. Iso ako nak, magagaran siguro ang mga sawa. Anya lakit din aya. Ay na, nagaduman ng ti comments iti post ko. Agbasa akman. Ay, makapaayat, abas-basaan. Positibo amin. Nya? Pretty, lovely, ang ganda mo, idol. Ay na, makapaayat ti agpost na talaga, no kastoy. Ay namanang, maragragsakan ka launay. Kaputa adda ti mangibagbakin ka na pintas ka. Anya? Kasano nga ta makita da kay ti personal? Kas taunay nga to ti panakaklata. Nung makita da anangisit ka gaya. Di nakman ininsultuan si Kadan. Kano dan ka chat ko.
Mapimpintasan kano kanyak. Ay na, manang. Kasi mo tayo tao. Di na siguro amo puro filter dagi picture mo. Yung kita manang. Tamang ano agbutang iti tsuram no makita na ka iti personal. Anya? Ay na, manong. May bulbulangan day tamakan dita platom. Unay mat ngaminan day tapan ng dumdumog mo dita cellphone mo. Apay, katitext mo ay ati Vice Presidente. Napapatagpay ngam ni Vice Presidente na ito kachat ko Anya? Kachat ko nga ron ni girlie. Amang ano, agufline tumanan iton madamdama. No kasta, adan komunikasyon nyo iti dayjay a babae? Uwan, Irma, ay kat na nagpintas sa talaga. Ado, nagiti insen na kanya kaladawan na. Basta jay kunakan ka manong, di ka unay. Amang ano agsangit-sangit kan tumanan, gapulang iti may sa babae. Saan man? Masiguradok anasingpot ni girlie. Iti dahi di akinapintas na. Maramid na pa nga tati aglukaw. Ay, basta manong, di munto ko naan, adi ka insakit akabsat ko. Hey, nakitam ka na iti impos ni Manang Mau, Dan. Saan? Inunfollow. Mauma ka mang kita ka lagi tipos na. Anya, no kasta, di mo makit-kita, nagitipos na. Saan nga road? Siya nga road ti mababaing ka lagi ti ipupos na. Anyan to ti kunang lagi ti makit kita. Saan may binagaan? Anyan. Ay, no makitam la ko matipos na. Abay, anya ka di man ang tipos da. Kat no di ubot na mo tayo ti pakpakitan Saan na kinarga ni ti kapsyon nga ahaset. Anya? Wain. Isumod lagaya makas di tinagbanagan na As lamang ngamin manggargari ti lalaki kadagitipos na. Ay, jak amo na niya tiba ka. Anya laki dinaya. Ng timayat nga ipusyo langan nagitilakok anatang makakwarta tapay. Nay, apay, anya man ang tibagbagam si ka, Dan? Di mo ka di amaw, asika ti sarasaritaan nagiti tao itan manang. Ay kat talaga akas ti sikat, Kanya sikat. Sikat amang ibabay na. Anya? Amom ka diti kunada. Saan ang nakaskas daw no apay akasta tinagbambanagam. Gapo iti inaramid mo mutla nga mismo. Anya? Ay na, pilyan nyo mamatag iti pupos sumanang. Kasalamatan ilakla ko yung deta kararway ti deta ngararamidan nyo. Awan ti makitak amade kadagiti ipopost ko. Gaputa dumat dagiti ag-like ka nag-comment. Da kayo laang ti ayan ti parikot. Anya lakit din. Nagtipos ni girlie. Ano tinag-comment? Talaga napintas tinobya kanya. No comment. Anya? Awisam nga rodan dito'y balay amanong. Tapno maam-am umimat, dayta anobyam. Ay kiuna. Di oray pa'y agkasar kamin inton kanikadwa. Ay na, di ka man agdardarasudos manong. Agkasar nga ibagbagam, kat di mo pa'y naam-am mo jay tao. Basta, Irma, siyak ang bahala. Anya? Agpasentro ka no ni Manong ko inton bigat. Papananangay ka no? Mapan na ka no sa batan Genobia na. Di agragan ti Gerle. Uwin manang. Alaw na, barang makaasawa mo tan ni Poldo.
Kunak nga rod kan kwa na, asaan amang namnama. Gaputa di na pa'y nakikita day dya a babae. Barang isudan at agkatuluyan. Tapos mo saan manin alumdaang, tikabsat mo. Ano nyo da kita babasita pa manang? Kat isuot ko ah. Anya? Apay, dakas man ang tipanangkitam kadagiti suot ko. Ay naman ang kababain day tan aramidan nyo. Ganun kaslapang ubing dita kawis yaw. Da ito'y ti uso itan, Dan. Di mo lang amin amukit. Ay na, amok ti uso itan manang. Ngamno di yung bagay, pang-asyo mutin ata di yung isusuot. Kasala kayo mauawanan iti tela. Anya? Ag isusuot kayo iti kakasta. Ganun kaslapato kayo magmag na. Ag kinni-kinni na taubot yaw. Sayon to ibaga nga asit. Ay na, agbain kayo mata. Diyan laki di na yamarang. Unay matanti kasta, Dan. Uray ka ano, talaga adadaal ka iti aldaw ko. Ay na, pudno di bagbak manang. Isa pa nga asimot tatagiti anak yu latan ti into na rin yaw. Saan kat nga anyala dita? Irma, kita man ti pormak no mayat matlang. Mabalin, Manong. Ay, kasla saan ka matakumbinsido? Mayatan, Manong. Gaputa mayat, dagiti suot mo. Dagiti lang suot ka. Anya lakit din ni Manong aya. Wanan, nataer ka, di ta suot mo. Ay, sigurado. Maayatan mo't kanyak ni girlie. No kasta, talagang agsabat kayo, Manong? Uy, katurayom. Yawid konton, tagbalin nga ipag mo. Oh, Dan, sa dino ka na, ti papanan ni Manang mo agarlay. Ay na, tsaka mua. Anya, kat no kasta unay ti make up na. Ay na, maasara kiti dadya lang na. Mapan na ka nung arod sabta, hindi tiksmit na. Ti kasurun ka, di na mo't imbagbaga di suot na. Mangipabain. Apay nga ta, akas dyan ni Manang Mau. Desperada nga ta, iti panang-panaw kenkwana, iti nakarelasyon na. Ay na, tsaka mo. Kunak ngaming nga asawaam. Barang sikat imang pabalbaliw ing kwa na. Anya, apay kasta kalakaya. Nalaka. Basta agtipong kay latan Oho, pilitam nga raw, no jak kayat. Ngalakit din aya. Ni, apa yan nakasta ti jarte na ki eyeball, Manong? Buisit kit di na dya babae. Ni, apa yan, Manong? Nagbasit mo't gayam a babae. Nakangis-ngisit. Napudpudawak pa yung adayaw. Anya? Piki mo't gayam ti kinapintas na. Kaslasaan nga iso dagiti aday tiladawan na no kitabi ti personal. Kun jak kayat ti ugali na. Presko la unay ng agsasao. Imbaga akong daytaken ka, Manong. Madlaw mat ngamin ka dagiti ipupost na. Puro filter dagiti rupa na. Di na kami ngamin denggan kat. Jakon kayat ti agayat pa'y. Partyan tayo kiti amin na iti tarakin ko. Tay gatanga kiti 2x2. Nagkapoy kan aya, Manong. Adu ti pakausaran dagita ataraken mo adingwan. Saan lang nga pangkalon? Ilako tayo kit din Tapno agkakwarta ka. Anya lakit din aya. Nya ngay manang.
Baumat gayam ti panagayat day ja Apoldo. Damo lang ang panagkita mi. Ibaga nakit din adinak gayam ay ayatan. Manglok-loko may. Ay na, sigurado, naupay day jay ti kastaunay. Anya? Ay naman ang, be realistic ngamin Ipakitam di pudno nga itsuram. Tano talagang agayat ti may sa tao king ka. Ayatin nakalatang, uray niya tilangam. Nga uray nangisit ka. Ne, apay, masapul ay abalik semdagita. Manang, naupay ken ka. Nga puta saan ka nagbalin anapudno ken kwa na. Dakkel ka malim deta. Ha? Ay namanang, adal ken kataytan. Di yung amin unay timang filter katagitiladaawan niyo. Kitaan niyo man. Iso tira sound tinakasakitan niyo ita. Ay, anya lagi din na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Awan ba din ti danom talakay? Kasano nga awan bakit? Awan ba ti agtentad iti gripaw? Tinwadala ang matidayag sapa. Iyak nga rodam mo. Abangan no anda ng kuti dita. Kasano pa yun data? Sapay na urnong tilalabaan. Aywa nga road. Dasilso nga ta. Abangan no anda danom da. Dayta ti Jack Kamaw. Ipadas mo man ti mapan makisalita. Sikalat tanda lakay. Makisakdo ka mo ilangan. Tapno anda pagluto ken paginaw ka. Irwar mo nga ro din titimba. Mapanakin ton madamdama bakit? Selson na kaong, adda ka kaday. Sobrang kayo lang, tata. Nakalukat tigay. Ituro nyo lang. Ano tayo masapol nyo, tata? Adda ka dito, danom mo na kaong. Mabalinti makisak daw. Ada, tata. Abay, awan man yung titanom nyo. Awan nga raw. Adda mo tayo agsapa. Gumjak ka mau. Ang mga nood naman ng tinakote, itilinya ti danom me. Agpatulong kayo kini Kapitan, tata. Ang mga no matulungan na kayo. Naparpartak ti aksyon, nagdalan ti reklamo kang kuwana. Ibagak tao, kinanam aro sa riyaw. Tata, agkapitay pa ya. Sa kanto agsakto, inton madamdama. Saanin na kong. Kasapulan ni nanam ti danom tagluto iti pangrabyan me. Nasapa pa'y tata. Agkapitay yung kiti. At tuwing ti danom bakay. Pinagsakdo ka lang ng nakabaybayag ka malakay. Pasensya kan. Pinagkapinak namin ni Silsaw. Mala, butuyin tatimba ta ginawa kon. Ay, gaya. Di ko na ni Silso kit may mayat no agdalan ti reklamo king kapitan. Anyat kayat mo asawan. Agpatulong ta king kuana. Ibagata nga awan ti dalong magtigtag iti gripaw. Naparpartak ka no ti aksyon no agdalan kin kapitang kag. Mapan ka nga raw diti ayan ni Kapitan. Sigalatan bakit? Naimbagkin ka ta na irwam ka makisarita iti sa bali at tao. Ano di masapol mo, Auntie Rosario? Dumawat kami man iti tulong mo, Kapitan. Awan man ti danom asumang pati jay balay. Kahit? Ang patulong kami kumakada kayo.
Tapno dagos abaksyonan ti parikot may. Nakapsot kami mga minan kanila ka ikaw. Di nakabailan ti inal daw ngagsak daw. Sige. Kita agno niya ti maramidak. Agyaman naklaunay, kapitan. Amangan ko nakno, ada tinakot ti aling niya ti danom may. Di mi magkayat apakibyangan, tamangan no, karkaro ama pirde. Sige. Tumulong akto. Bagaan kay tulatan o kasano. Anusan nyo ti aguray Pagyaman naklaunay, kapitan. Tangay ba kahit nakasaritam ka din ni Kapitan? Wan, lakay. Kahit anya ngay timbaga na kang ka. Kitaan na kanuno niya ti maaramidan na. Nimbaglaan. Hanusan tanguray. Barang tarimaanin dadagos dagiti masaknan. Ay wan, lakay. Sapay lako matamatariman adagos. Tapno di ka marigatan ngagsak daw. Ungarang papanak manan. Iti anda sila sa. Naibos mo tinate sinakdo adanom itay bigat. Sige, sakto mo ti agluto ken aginaw inton madamdama. Makisakdo ako malain sila sa barak. Sige lang, tata. Ngayon baglangan ka, daka pakisaksakduan may. Imbagayo kadigan kapitan ti parikot yo tata? Wag, napaninanam rosaryo itay. Anyang ti imbaga ni kapitan? Kitain na kanaw, noan niya ti maaramilan na. Sabi na ko ma, tamaksyo na dagos. Uy nga ron balak, taplusan kami kumamot at kaasing agbagbagkat itinadagseng. Dahil nga ro tata, sapay bakit yun lakay kayon? Ayon kaya, no kahit nina na rosaryo taglaba, kumailang dito'y balay. Tapno tilangan murang nyo, ibagkatan na. Saanin ama banog, ngagsak daw. Ay, kasano pa yun day talakay. Makabulanan din na palabas sipod nag-report ak ni kapitan. Ngamawan latamat ti aksyon da. Day tangaron bakit? Lukas ta masabat ko ni kapitan. Awam mo ti ibagana. Uray siya. Namin, ano mo tinanasabat ko ni Kapitan dito dala? Mga ano nalipatan na batek? Wan nga raw. No datalaang tinagreklamaw. Amangan no nalipatan na ngagpaisaw. Bakit? I-update mo to man, no saan ka abisi? Sila nakababain mo tiyang subli-subli yung barangay hall. Abangan no maumamit ni kapitan, hindi pa nagrup-rupak. Ang-asa man ta makabulan tata itong. Daytang yan, makabulan yung tinapalabas. Ngumawamot aksyon ni Kapitan. Apay ngay, sana mabalinti ka sa... Ginadab a Rosario. Mabain mo tang, nagsubli-subli yung barangay hall baraw. Sakto man ti makisarita kin kapitan. Wan man na kaong, tulungan na kami man kinanam. Wen tata, saan mo ta mabalin na baliwala ni kapitan ti reklamo yo? Kasarita na kumamot na, dagiti masiknat. Abagan ko namin daw nalipatan niya. Saan mo't lang mabalin na malipatan na tata? Sige, sakto ti mapan iti opisina na. Numalpas tar aramidak. Kasi kayo kin Nana Rosario, agsakdo-sakdo. Anya ti parikot yo, madam. Awan mo din tiagtudtud adanom iti gripo may kapitan. Nay, gaano pa? Itay agsapa laang. Amang ano na nakuti itilin niya ti danom yo.
Uwan nga ron, marigatan kami paikit di taawanan ti pagdegos kan pagluto me. O ala, kasaritak to na kiti maseknan tapno maaksyonan na dagos, madam. Uwan man, kapitan. Agyaman ak unay. Awan yaman na, madam. Gapukan sa amin tita barangay hall manang wena. Uwan, iso nga agpay so tinaggapuak. At ni Kapitan ni Tamana. Damat, nakasaritak itay tawan mo ti danom iti gripo me. Kaano bay? Itay agsapa lang. Agpada kayo kadatata itong. Hindi pa napalabas sa bulan na parikot dati danom da. Agasam man ta makabulan. Saan daan nag-report kin ni Kapitan tapno maaksyonan ko ma? Nag-report mat ni Nana Rosario. Ngumya ka mo man. No apay nga ginggay ta. Kat awan ta aksyon na kiti masaknan. Kapitan, adaman ti ireklamo. Anya deta? Hindi pa'y napalabas sa bulan nga awan ti danom datata itong kay Nana Rosario. Makabulan mo't pimanan nga guru-uray dahi ti aksyon. Ay, well, managip ka. Nag-report niya anti Rosario kanya kiday. Apay nga rin nga ginggay ta. Kat awan ti aksyon, Kapitan. Kasaritak tao na kiti masaknan. Awan mo ti update da. Uwan man, Kapitan. Tanay, kaasay yala kay bakit nga agpagkabagkat itinadagsan. Tapno lang at da mausar da piman adanaw. Da kayo kumati makisarita kadag iti masaknan. Tapno naparpartak ti aksyon da, Kapitan. Kumusta kay Manang Wena? Ada ka din ti danumyo? Damat tan. Ha? Kaano ba? Idi kalman laang. Na, nagpartak ti aksyon ni Kapitan eh. Datata itong ngay. Nagapuag iti ayanday tay. Kat awan ka numot nga ginggay ta. Ni, apay ngay. Numaminsan na talaga ni Kapitan. Adda ti paboran na. I-update mo to man ading ko. Amang ano dagiti masaknan ti saan ang mga aramid iti responsibilidad da. Isuan ni Kapitan tinasidgak. Takunak na parpartak. Ngam kas tamad gaya. Kas lapilpilyan na mo't titultuluan na. Kapitan, naimbangal daw yaw. Addaak manayin. Anya manan ti umay mo ibaga si Kaselso. Apay ngay akas jay Kapitan. Tanya, Adda ti danumda Manang Wena. Ngumda tata itong. Aging gaita. Awan na tamay. Kano yung aksyonan nyo ti parikod da. Nabayag pima na yung ngagdaw-dawat da iti tulong kata kayo. ay, makaure kayo ah. Aging ga kano yung aguray da, Kapitan. No di da makauray. Ibagam tay sudalangan ti mang tarimaan iti linyat danumra. Nubak lang adda dagos ta aksyon nyo. Gamno simple abo marangay. Nagbayag. Anya laki din, Kapitan. Sino ka amang ibagay ti kasta kanyak, ha? No nalaing ka, sika ti mapan mang tarimaan iti linyada. Adan samat ka apa, Maselso. Ni Kapitan, Manang Alma. Apay, anya ti inaramid ti asawak. Favoritism at gayamin. Favoritism? Wen, hindi pa napalawa sa bulan ti reklamo da tata itong. Ngam aging gayta, di na pa'y naksyonan. E di ni Manang Wena abak nang tinagpatulong. Aung pa'y may sangal daw, nasulbar adagos ti parikot da iti danom. Anya? Ne, jak amo ti may papaniti day tabanag ah. Dahita ti pudno Manang Alma. Diyak man ammo itasawam. Ay, pumat day jay ataw. Sana nasaya at day ta nga da paboran na. Wen nga rod Manang,
Alam, di ka madanagan. Kasaritak to ti asawak inton malam. Sika Di nak-estresan, tagburburak pa lang tindarak iti da Selso. Wala, ta favoritism kamat piman. Asino ti saan nga agreklamo no kastalaang? Favoritism? Apay, anya man ang tinaramid ko? No bak nang ti agreklamo, ada-adagos ti aksyon mo. Ngam no simple abu marangay, pagurayam pa itinabayag. Agure ka, nagpulong samot kan ka na da Selso. Saan anasaya ti kasta nga aramid mo Nalipatak nga ro, ti reklamo da tata itong. Saan amabalin ti kasta? Alawanin. Aksyon ako ninton bigat. Kasaritak tumanon dagiti masaknan. Anya lakit dinaya. Rumbang laang No adda dumawat iti tulong. Isapasap mo. Di mo ibasar iti kinabaknang da. Wanin, basol kon. Aksyon am dayta Mapanak to iti ayanda na Rosario. Sigurado nga ipatarimaan mo ti linya ti danumda. Mapan ka din iti ayanda tata itong kan Nana Rosario? Wain bagay. Kasta aksyon adagos. Di mo urayan ang makangag kapaylaang. Wainin. Maala, agrubwat kan. Sigurado am nga dati danumda tata itong inton malam. Iso nga ro na mapan ko kitain, tapno amok ti ibagak ka na iti masaknan. Ibagam, tatarimaanan matla adagos no adda nadadaal. Nabayag mat gaya man pimanday ta reklamo, ngam no apay nga italaang nga inaksjonam. Ada akong bagay. Sa dinutain mo. Adak, dito'y kusina lakay. Tay. Tama gaya man ti danum tabagay. Wan, kasangsangput na laang. Kalpasan tinasurok ang makabulan na panagururay ta. Naaksyonan mo't lang ti parekot ta. Naimbaglaangan na, tanapan nagreklamo ni Silso. Uy nga raw. Usaan siguro anapan, aging gaita. Awan latta danum ta. Pagyamanan ta, ngamin, adda dagiti kaaru bata ada ayat at umultulong kadata. Naimbagal daw mo, Kapitan. Kastamat ka na kayo, ante. Agyaman tada aksyonan mo't laang ti parikot pa'y nga gasawa. Ada mo laang ang danumay. Awan na nyaman na, ante. Pasensya kayo noon nabayagan. Huwag nga raw. Pinaguray na kami pa itinasurok ka makabulan. Dahita ti bindot ko. Dakkel tinagkurangak kas kapitan. Tinapatag kitsan ko man ama ulit, Kapitan. Maday ti favoritism ako nada. Saan na agunget ni bakit ko? No, andaman madamag na, antay. Asino, jay kinasaritam di tadalan itay? Yan tirsoryo, bakit? Anya timbaga na. Nagyaman, ta adda kanundanumda. Makitam da ita. Nalakamat gayam amasulbar ti parikot da. No apay matpima na pinaguray mo pa'y laang iday tinabayag. Well, bindot ko na jay, bakit? Amumon ti aramidam inton sumaruno. Uwan, bakit? Kasta no may papan iti kakasta reklamo, aksyonam ko maamin. Di mo pilpilian titulungam. Tabak nang man kansaan,
agpapada tayo nga agkasapulan. Uwan paket, kasta ti aramidag. Tapno awan mangag ko ana sa sakit a balikas. Kan tapno dida ibaga apilpilyak ti turtulungak. Anya laki, Dain. Kas may nga opisyal, di mo pilpilyan titulungam, bak nang man kun saan. Amin na parikot da, ket ingka kuma aksyonan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya laki, Dain. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.